Andan keyinкisi yu'jabuna bi amalihim ve ibadatihim. Alar özlerinin kılgan amallары menen, ibadatlары menen sıymıktanışıp şoğa taң kalышат. Biz namaz okuyubuz, biz sünnetlerdi atkarabız, biz andayız, biz mındayız dep özlerini taң kalganda hiç vaqta jaşırışpayt. İnne fiikum kavman ya'buduna ve yed'abuna hatta yu'jaba bihimun nasu tu'jibahum nufusuhum yamruquna mined-dini muruqa sahmi minar-ramiyya. Alar uşunda adamlar okugan namazlarının köptügünün, kılgan sünnetlerinin köptügünün, alardın kılıp atkan, aytıp atkan şariatlarının köptügünün deyt. Özleri menen özleri sıymıktanıp kalat deyt. Men okugan namazlarım kara kılaçı, tahajjüdlerdi kara kılaçı, Kuday üçün kılgan cihatlardı kara kılaçı, zikir menen fikirdi kara kılaçı, biz kılıp atabız dep, uşintip sıymıktanıp, özlerine maktanıp olturup, dinden canı o kanday çıksa atılıp, muna uşunda atılıp çıkıp ketkendigin bilbey kalat deyt. Bul havarijlerden oşolu vaqtagı, azırkı vaqtagı emesi. Alar karasan tünde tahajjüd okup atkandar, mаңдайларын karasan mаңдайлары karayıp ketkenler bardığınıkı, taң kalasın. Bular kantıp karasan geçki horozo bulardın bardығы, aytıp atkan söz ayat hadis, abirok kılıp atkan işi dinge tuğra gelbet. Muna uşul hadiste, muna uşintip aytılın durmatты bir tuğandar. Andan keyin kalamuhum yukhalifu fi'lahum. Adat ilgerki havariciler. Andan sırtkarkı bugünkü havariciler alardın adatı, bulardın sözü, bulardın feiline karşı geledi. Peygamberimiz aytdı: "Yuhsinunal qila ve yusiunal fi'la." Bular sözü jakşı aytışat. Sözleri şirin, sözleri çıraylı, sözleri görküm, sözünden kata tappaysın. Birok işi taptakır sözünden bölük. Kılgan aytkanına tuğra gelbeyt. Aytıp atkan İslam, barsan al jerde jahil. Aytıp atkanın şariat, barsan şariat buzulup atkan. Demek oşol alardın adatı, oşolardın saltı. Peygamberдің hadisinde bulardın bardık emne aytılıp durat. İmam İbn Hacer aytat: "Vel muradu ennahum yu'minuna bin nutqi la bil kalbi." Murat maksat bular aytıp atkan söz menen gana iman keltiret, birok jürek menen iman keltirбейт. Jüreginde aytıp atkan İslamı jok dep mına uşunu aytıp ketdi. Andan keyinkisi yahrujuna minal Irak, bular Irak'tan çıgat dedi. Daima havarijдің başı Irak'tan çıgat. Azırkı Daişler Irak'tan çıkıp atsa, murdagılar da mına oşol Irak'tan emne çıkıp kelgen durmatты bir tuğandarım. İbn Hacer aytat: "Humul havaric ve kan ibtida'u hurucihi minal Irak." Irak'tan çıgat dedi. Yetesattaruna bi şiarat eş-şer'iyye. Bulardın adatı adamdardın jaman görüsünün dini urandar menen saktanat. İslam halifatın kuru, İslam өлkösün kuru, musulman erkindigin kuru, jööttörдүн düşmandarının korkunçan çıkıp ketүү, ıntımak bolu degen sözleri menen kılışat. Yed'una ila kitabillah ve leysu minhu fi şey'in. Alar deyt hadiste gelet, alar Allah'tın kitabına çakırışat, birok kitaptın bir dağı jerinde özleri jok deyt. Alar Allah'tın kitabına çakırat, Allah dinine çakırat, birok dinin bir dağı jerinde özleri jok deyt. Yed'una ila kitabillah. Allah'tı kitabına çakırat ve leysu minhu fi şey'in, kitaptın bir dağı jerinde bular jok deyt. La yeteraca'un an bid'atihim. Dağı bir bulardın belgisi ilgerki havarijler, bugünkü havarijler, bular özlerinin bid'atından çıkışpayt deyt. Bular kaytpayt degen söz. Demek Siriyaga ketip kalgandı, şoğa girip ketkende kayra kaytarıp alam degende kıyın mesele. Ekspertler aytıp atышат. Bular kaytpayt, bular özlerinin pikirinde kala beret falan tükünde. Ağa girelek bol adaşıp ketсе, girelek bolsa anda kaytışı mümkün. Birok girip algan bolsa bulardı kaytarı mümkün emes. Antkeni hadiste gelet: "Yamruquna mined-dini kema yamruqus sahmu minar-ramiyya, thumma la yauduna fihi." Bular dinden çıkkan vaqta canı kanday şunday çıgat, kayra oruna kaytıp gelbeyt. Canı kayra kaytıp gelbegende bular da kayra kaytıp gelbeyt deyt. Kanda kıyınçılık görüp atat, başka kılıp atat. İlgerten bugünkü için havaric, bugünkü Daesh mına uşunday bir kaytıp gelip tövbe kılgan jeri jok. Jarılıp atkan, ölüp atkan, başka kılıp atkan. Keyinkisi gilazun sayyiul huluk. Bular taşbor, jana kuluk nizamdan jaman bolot. Siriyada bir çoğun alım kempir var iken, 2 yılın içinde ele oldu. Kur'an'dan dalil keltirse kempir senin narı var dep atışat. Alımdardı İmam Navavi'nin özünün kavurun jardırıp atışat. Kuluk bilen uşunçal jaman dengelde.
Ал эмес кой сойгондо койду кыйнабай сойгула, башка койлорго көрсөтпөй сойгула деген шарият бар. А булар болсо тизип алып, атып, аткан интернетке чыгарып, дүйнөгө жайып көрсөтүп атышат. Эң кыйынчылык өлтүрүп аткандарын көрүп атабыз биз. Мусулманмын деп мусулман өлтүрүп аткан көрүп атабыз. Демек булар ошол, буларга туура келет. Шаррул халqi вал халиqati. Адамдардын, жаратылгандардын эң жаманы мына ушулар деген Имам Ахмадтын сөзү бар бул жерде. Ал хаварижу кауму суин ла а'ламу фил арди кауман шарран минхум. Хавариждер дейт, эң жаман адамдар жер бетине булардан жаманды билбейм деди. Кээ бир алымдар айтат, туура, капырлар мусулман эмес дейт. Бирок алардын кулк мүнөзү булардыкынан жакшыраак. Ыйманы жок, бирок инсабы бар экен. Ыйман жок, бирок инсап. А буларда ыйман дагы жок, инсап дагы жок. Демек, капырлардан да жаман кетип атат. Айтсаң биз мусулманбыз дейт. Койгон сакалдар, окуган намаздар чоң аябай. Бирок динден чыгып кеткен булар. Кулк мүнөзү жок. Ошон үчүн капырлар булардан жакшыраак болуп атат. Жок дегенде кулк мүнөзү эмне жакшыраак. Кийинкиси ла яфхамуна ал-Кур'ана ала вajhihi sahih. Кур'ани Каримди ошол Аллах Таала каалагандай, пайгамбарлар каалагандай таризде эмес, өздөрү каалагандай гана түшүнүп, жыргап жүрө берет. Яқраунал Кур'ана яхсабун анна лахум ва хуа алейхим. Пайгамбар айтат, алар Кур'ан окушат. Окуган аяттар бизди колдоп атат, биздин пайдабызга, биздин маскабызды колдоп атат дейт, бирок чындыгында окуп аткан аяттары өздөрүнө каршы келет дейт. Мына ушундай. Качан көрсөң бир аятты далилдеп келишет, аяттын маанисин карай турган болсоң, кылып аткан ишинин каталыгына далил болуп берет дейт. Bir gün çıgat bir ayet alып келет Кур'ани Каримден, ушул аят биздин далилдеп, аят түшүнө турган болсоң, алардын кылып аткан ишинин өзүнүн каталыгына бул да кайрадан урматтуу бир туугандарым далилдеп келет.